Aprangsi kardom katukavia fanta lapen nilimen laki katukavita chini potahailo nilimen laki avinasteron lapen non nali tum kilang bom labang ke Carbitich 2.0 YouTube channel lo lapen pinia video abang ke nali tum pan napiklang poni abang ke nili Swes Bharat Avizan mate IHSL along jongs nali tum amen mate alis long jongs amen klang don polte muning 2023 achiklopen bang nali tum bank account nong stami tangka bang na chithapo lasi labang so alis ko son se kilang neng mala so puthak se pini labang so video long nali tum phan nang than pachini pon ekpo lapen la son sona video kilang long veria phan nali tum kai na Carbitich 2.0 YouTube channel ma subscribe igon lapen adu hes tami belarjan theklang da kanali tum ber pon igdanon lalo tangte pathi hek pen jethan polonang lapen lang polonang nali tum stami nang lang don igon nang litum list kilang ye fan labang so website along nang litum wang ik nang pol labang so website laki nili labang so video description along stame nili pipon ik det po nang litum stame labang so website along ber pen nang litum mobile pen lapen computer pen stame nang litum atheng no lason chingpu ik po lason ingpu ik det pen apidak penang an ki tok dui ajada son dak ki tok dui lapen nang litum lang igite dak pen lang pon ik tame Sitame non 2023 labang so list along nang litum amen doma bima labang sikilangnya pon nang litum dak SSG 2023 lason ke tok do igi nang litum labang so option bang tek pon long igi nang litum a mobile long sitame labang so dimle nang litum ber ingon dak ber ik det pening hong ik chat mon laing hong ik lo pole dak kapre ka page nang litum atheng no sitame dak chingpu ikpo tangte nili dak video bang asap so paching ton pon kokpo la loading bang der hup tahai lapen dak chingpu ik erlo nang litum stami thek pon long ik po lapen swas servakshan gramin 2023 SSG labang so akimi skema puthak lo lapen nang litum non les kilang pulote nang litum dak pen lang ik nang po la new baseline category of district nang litum labang so dimle beringon dak berik det pen puthot nang litum atheng no dak chingpu ikpo dak puthot ber pon to det ik det nang dak autoback chiwang ikjui lapen aprang process nang litum ta thek pon long ikpo lapen nang lang don egon laben labang so YouTube channel along jong sinang litum nang kahumri milang polte kaching hon pen subscribe ingon lapen adung hes tame belar jan thekloin dakana litum berpon igdenon tangte nili puthot video paching ton jog jedet po dak la loading bang asap so der ik chatiti lapen litum dak dia igdetha baseline category of district along bangkali nang litum ki ber igning labang ke nili dak nang piklang pon ikpo na ko sodim sikiber ning ma nang litum ke ber ning abang ke village cell assignment entry status labang so dim nang litum ber igon dak ber ik det pen status of village cell assignment nang litum dak pen thek ponong ik pol lapen athak la son si doi pon bom nang po lapen number 4 along dak Assam state podo la Assam state labang so dim nang litum ber ik nang po la number 4 Assam state long pen select pon da feed nang litum the gram panchayat status the complete 129 ongoing 86 la pen village status nang litum dak pen thek pon long po 850 la pen ongoing 149 do la pen nang litum state name Assam dak state amen ban nang litum dak pen chongwai pon ik nang po ko so state pen ma la pen Karbi Anglong polte dak 20 number long andui nang litum la screen along thek pon long igi la 20 number long Karbi Anglong do labang sodim nang litum berik nang po labang sodim berik det benefit nang litum atheng nu puthot kaprek arjan stami dak na chiklang ikpo lapen puthot nang litum aber dak thekloing gram panchayat status na anta dak kado kawita 0 lang lasimad kad majasta da apply don dipin nang lapen village status tame dak 0 lang nasing nota amen dak lang klelang lasinali tum jong silang thulang polote dak penali tum lang ikme block name nali tum dak pen chongwai pon ingnang po ko so block pen ma ili dak bokajan along ber ik po bokajan long posta me dak tutel nali tum theklang dak number 4 ando labang sadim jong se ber ik lo polote
nang litum matheng no kaprek dang nang chiklang ikpo nili nang than pachini ikpo nang litum pan lapen dak bang gram panchayat amen sidak do ikthai la bokajan lapen bokajan borjan deopani lapen saraputhar lason sidak thek ponlong igi sitame non abang ke dak ekad maduta apply dun dela deadlang post sidak 00 nalitum thek ponong po dak gram panchayat ongoing ta 0 lapen complete ta 0 lason thak thak sidak bi village hin sitame nalitum thek ponong ikpo dak ka total dak 0 iglang lasinalitum ka apply aphan pulute so video ta nili nali tumpan nawan pik po ko son sila bangso scheme ka apply do naing mal la bangso pathak nili ka prekat ni nali tumpan nangwan pik po lasi jongsi kar benglong adang ka the ulang nang litum na son thak thak le haura gar la pen ka prek district pen jongsi nali tum na so video lang bom pul nali tum ta lang dam igon mate check dam igon nang li list long nali tum amen do ma we ma jongsi do pul te nali tum matha nang nilo january achiklopen bange Januari 2023 achiklopen ba nalitum tangka bangke longdon ikpo lalo lapen kai planning a process stame nilil mo ka prek arni stame nili upload pon ikpo lapen nalitum stame kilang long veri aphan labang so YouTube channel labang e kaching hon pen subscribe igon lapen adung het stame belar jandui dakanalitum ber pon ikdenon lalo pulte munon pin nili aja da son le labang so YouTube channel long upload stame nalitum kachini da prangi lapen kilang long da prangi aphan tangte pini a video long bangla an chotlo la sidomi thak me kadu kavi la karbitich 2.0 YouTube channel long kilang ra do an panstame nilhin pen kardom